ndabashimiye mbifurije kugubwa neza mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV ndetse na radio televiziyo n'ubu ya Mashariki. Imana ibaha umugisha. Turi mu gitondo cyangwa se ku manywa yo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 2024. Tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aha twavuga adasanzwe, haramutse amakuru atandukanye, aho by'umwihariko mu mujyi wa Goma haramutse amakuru adasanzwe y'imirwano mu mujyi wa Sake, ariko none mu mujyi wa Goma haramutse indege zizenguruka, by'umwihariko suko zigera kuri 2 zazengurutse, bigaragaza ko hari icyo ziri gukora, hari impamvu yabyo kandi impamvu mbi kuri M23. Si byo gusa kandi turi buze kureba, haramutse havugwa ko Serge Chibangu yirukanwe. Yari intumwa ya Tshisekedi mu karere k'ibiyaga bigari, niwe wabaga mu biganiro yaba ibihuza imitwe itwaje intwaro na Kinshasa, yaba ibya M23 na Kinshasa, yaba iby'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu rero yamaze kwirukanwa ndetse ahita anasimbuzwa. Ibyo gusa kandi turi bugarukeho nuko mu mujyi wa Goma imyigaragambyo iri gutegurwa, kandi izaba ari imyigaragambyo simusiga, imyigaragambyo byibasira ndetse n'ingabo za MONUSCO hamwe n'iza Kenya. Si ibyo gusa kandi turi buze gusanga ingabo za Afurika y'Epfo zo muri SADC zishobora kuba zabuze ingengo y'imari ngo zongerwe cyangwa se zize zihangane na M23 ku buryo bukomeye. Izo ni ingingo z'ingenzi, ariko muri aya makuru muri studio sindi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe Sentama. Wiriwe, umeze ute? Muraho mushakana. Muraho neza? Yego. Mwaramutse mute uyu munsi ku itariki ya 31 ari no munsi wa nyuma w'ukwezi kwa 8? Ndabona hari umucyo, hari amazi iminsi yatumba ikirere kibona gihatse imvura, ariko umunsi ndabona hakeye. Yego, ameze neza rero, hari akayaga gahehereye. Ndibaza ko tugiye kwinjira mu kwezi kwa 9 neza. birumvikana. Yego. Abari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma ngo bakanguwe na kajugujugu ziri kwiyerekana ko na suko ziri kwiyereka hejuru y'ikirere cyaho. Ibyo ni ukuri, ntabwo ari bo zakanguye gusa, ko ngira ngo nanjye zankanguye. Yego. Nari biryamye, hari umuntu rero waduha amakuru, kandi yewe uyama atuye kiriya kibuga cy'indege. Yego. Yazindutse anyoherereza amajwi audio. Agira ati Sentama hano byakomeye. Suko zirimo zirajagajaga ikirere hano Goma. Turaganira rero, arambwira uburyo zirimo ziguka zigenda ziyereka n'iziyereka, arabimbwira, ndategereza, no mu kanya ndamubajije ngira ngo numve ko hari icyo zaba zakoze runaka bumvise, sanze ntacyo. Icyo nibajije rero byaba ari nko kuvuga bati reka, hari buriya bagira ibintu bakora byo kwereka uwo barwana ko bahari. Yego. Uretse na bariya ba Sukori, bariya bagenda n'imbunda, ba Zarendo n'abandi, bagira ngo uburyo bwo kurasa bita ngo tuko macho, bisobanuye ngo turi maso. Nta nijoro no mu masambi, 3 saa 4 genda kugeza za saa 6, hari ubwo bifata abakarasi cyampanze. Ayo masasu rero ngo bayita ngo tuko macho, ngo turi maso. Rero nabonye naziya ndege, niba nta kintu zakoze kuko zazenguruka Goma hariya hafi hariya. Yego. Bigaragara ko nta kintu runaka zakoze, kuko iyo ziri bufotore cyangwa ziri burase ziragenda zikajya hirya kure. Kigaragara rero bashobora kuba nabyo barabishyize muri gahunda ya tuko macho, kwerekana ko barari kandi bakizifite. Hari n'igihe ziyereka zifata zikongera zigaparika zitarashe, cyangwa zitagize n'ikintu zikora zitafotoye, zitagize ziti. Ngira ngo turi bubanze kureba ku ruhande rw'imirwanire cyangwa ibitangazwa cyangwa se ibyemezwa n'abahanga mu bya gisirikare. Bavuga ko suko bitewe n'ubuhanga bwayo n'ubugome bwayo n'ububi bwayo, niyo yaba yiyereka itarwana ariko iri hafi y'ahari umwanzi cyangwa iri hafi y'uwo bahanganye, ni ikibazo gikomeye kuko
Sukhoi ntabwo ari ikintu cyo gusuzugura gutyo. Yego, Sukhoi si ikintu cyo gusuzugura kuko iri ku muvuduko ahandi umenya ko yageze aho uri yamaze kugenda. Iri ku butumburuke buri hejuru cyane. Yego, ifata amashusho. Ikaba yashobora gufata amashusho y'aho wihishe. yego, wowe urwana nabo. Irarasa ikaba ishobora kukurasa. N'umuvuduko ibigenderaho ntabwo ari ikintu cyo cyoroshye. Wambaza nacyo genda mvugana ahubwo ni intare za Sarambwe zari zikomeye zihangana na ziriya ndege zikageza iki gihe. Twe zitangira kuza twavuga ngo ntawe uzasigara, ntawe uzavuga. Aho bigeze ubona ko barazimenye. ubwo M23 yasenyaga rura rukuta rwari rurinze umujyi wa Goma rwari runayobowe cyangwa se rukozwe n'abasirikare aba FDLR ba General Omega, ubwo yarusenyaga izi Sukhoi zari ku kibuga cy'indege cya Goma zihita zihungishwa zijya ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ariko kuba zongeye kugaruka biragaragaza iki? Reka tusubire kuri urwo rukuta waruvuze tubanze tunaruvuge neza. Ntabwo ari FDLR gusa buri ari ihari. Yego, na wa mutwe wo muri FARDC witwa Satani wa kabiri nawo wari hariya n'aba ngaba bo muri SADC nabo bari hariya. Hariya hari urukuta rukomeye cyane. Turaza no kubivugaho nitugera yenda kuri iriya ngingo y'amabombe yo mu Isake. Kongera tugaruke kuri iyo mirwano tugire icyo tubivugaho. Ariko ruriya rukuta rusenyutse bakahungira Goma bose bakirungira Goma, ahubwo noneho isura igiye guhinduka isura y'urugamba. Urabizi ko iyo urebye leta ya Kinshasa irwanisha uburyo bwinshi. Irwanisha n'ikaramu. Irwanisha n'ikaramu irambika igirite cyose kuko naho ndeba rw'ejo uriya musirikare uheruka kuza akarasa ku abantu b'u Rwanda. Yego, ibyakurikiyeho bakomeje bavuga bati none ubu basubiye bongeye barwanye birakomeye kandi nta kintu cyabaye. Niba rero barwanisha n'amagambo uretse na Sukhoi. Sukhoi yaje rero, Sukhoi ngira ngo njyewe uko nyibona ndakubwira uko mbibona. yego, Sukhoi itarigeze irwana ngo itsimbura abo barwana. Sukhoi igiye mbona ntacyo igiye gukora muri ahubwo ikiza kuva muri ibi ngibi. Yena ndebye n'iriya ngingo yindi dufite ivuga ku mirwano ku mabomba arimo aterwa muri Sake. yego, ikigaragara kiza kuvamo Sukhoi ishobora kumeneshwa ahubwo ikagenda igiye ikaparika kuri biriya bibuga by'indege byo hirya. Hari yenda ahantu hangahe hashoka, ishobora kujya Kisangani, ishobora kujya Bukavu, ishobora kujya epfo za Kindu. Birashoboka hari ikibuga cy'indege naho yavayo. Ngenda yibona ahubwo yavuye muri Goma. Iyi mirwano nikomeza nibiza kugeraho AFC M23 irambika ikavuga iti reka nsubize aya mabombe nayo ikinjira mu mirwano ikarwanya. Icyo biza kubyara mbona nuko Sukhoi ni indege irwanira n'ubwo irwana burya irwanira ahantu hagari. Yego, ntabwo yarwanira muri Goma. Ntabwo yarwanira muri Goma, byayigora kuba yihuta ifite umuvuduko. Irwanira ku butumburuke, ikeneye ahantu hagari yisanzura kugira ngo irwane. Ikirimo rero dushobora kubibona yahunze itakibiguma mu gihe M23 AFC iramutse isubije ariya mabombe arimo abera mu Isake. Turaza kuhagera kuri ayo mabomba ari mu Isake ku isaa 4:00 mike cyane za hano mu Rwanda cyangwa mu burasirazuba bwa Afurika, nibwo amakuru yavuze ko amabomba atangiye guturika mu mujyi wa Sake. Uruhande rwa FARDC rusharinga ku cyarusharinga cyarurasa mu birindiro bya M23. Yego, ibi rero urazi ko n'ubushize habaye ikibazo. FARDC nabo bafatanyije, haba Barundi haba
haba sadeke haba FDR ntabwo ni mwanya ntabwo babashije gushingura imirambo y'abantu babo baguye hariya mu ntambara. Yego iyo bameneshwa hari ni ukuvuga hari abantu twavuganye bahanyuraga abantu baho tuziranye bavuga bati ibisiga byatangiye kurya ya mibiri y'abahaguye. Yego ni ukuvuga ntabwo bigeze babashingura, byarananiranye kuko habayemo ikintu cy'agasigane habayemo ikintu cy'agasigane bashatse kuvuga ngo kuba ruje igende bashingure abandi baranga habura umuntu ujya gufata iyo mirambo ngo ayishingure kuko yari na myinshi. Ndetse no kubona bongeye n'intuza bongeye n'uburuhukiro mu bitaro bita sepeka bivuze ngo kongera nuko barimo babona umubare w'abapfa uzamuka. Iki rero icyo biza kubyara nibiramuka isubije ARC M23 iramutse isubije ariya mavuriro dushobora kuza kubona intambara yasatiriye umujyi wa Goma. Yego n'undi ikamanuka ikagera nkaza bazi ko ubushize bari babarengeje mu bambiro mu bambiro ikiba gisigaye ni kuza Mugunga. Ushobora kubona babazamuye za Mugunga bazi ko bamwe bari bafungiye ku Ndosho leta Ndosho ariho bageze bavuye mu birindiro byabo byari bisanzwe kubera guhunga kandi bari bamaze gushotora M23 birukanye aho bari barubatse rwa rukuta bavugaga. Rero bishobora kuza gukomeza ikibazo cy'umujyi wa Goma nibikomeza kuriya cyane ko mbibona. Aya mabombe se yo twayafata nk'ayo twavugaga ati turi maso yabo bavuga bati turi maso nk'ibikangisho kuri mu 23 ariko nanone bigamije gushuka abaturage bo mu mujyi wa Goma n'abari hafi na Sake ko abafite igisirikare. Oya aya ntabwo giye n'ibafata nka turi maso nayita iriya sikoyi zaramutse ziguruka kuko zagurutse ntizigira ikindi zikora kugeza ubu turamenya. Yego niba nk'ubwo y'amavombe ntabwo yabaye mu rwego rwa turi maso kuko turi maso bapfa kurasa buhumyi ariko urabona ko ari amavombe bagiye bakajya bayatera ku birindiro bya 23. Kiyavuye mu gitero ntabwo ari turi maso ntabwo ari igitero. Niyo mpamvu mbwira ngo mu gihe ARC M23 yaramuka isubije ari amabombe intambara ishobora gusakira umujyi wa Goma bigakomera cyane ko iyo bakubise icyo twabonye dukurikije ibyo gusanzwe tubona nuko iyo barwanye buri gihe ingabo za leta ya Kinshasa nabo bafatanyije buri gihe nibo bahunga. Niba bahunga rero nta handi bafite aho guhungira barahunga bagaruka igora. Kuvuga rero intambara iragaruka isatira umujyi wa Goma. Ikindi twavuga ingabo bafite mu bice bya Minova mu gihe Goma yaramuka isatiriye ingabo bafite mu bice bya Minova zagira ikibazo kuko zaba zisigaye hagati kereka zigize Rwanda zigacika zinyuze mu inzira y'amazi. Yego ngira ngo akenshi batera hari icyo bikareka tuvuga ngo bishingikirije. Hari igihe bateye kuko MONUSCO yari imaze igihe bahaye ibifaru bishya bidapfa kuraswa n'aya mabombe ya M23 ariko M23 nayo ikaba ifite ubugi begera ikaba bituritse ari nabyo byabayeho muri izi ntambara zo mu minsi mike yishize. Ariko uyu munsi ese barikanze bari aba special force bashya baheruka kuza cyangwa se abari abacanshuro baheruka kuza akaba aribo bari kubashuka bati murase dufite imbaraga nshya. Ngira ngo twarebera mu bintu bibiri. Dushobora kurebera muri bari abacanshuro baheruka kuza bakaba aribo babatera akanyabugabo ko kurasa. Yego ikindi twareba imirwano imaze igihe iberetse mu gice cya Masisi kuko bafite imitekerereze yuko iyo mu ruhande rumwe habaye imirwano ikomeye bumva ko ARC M23 ishobora kubafasha ingabo zimwe ikazerekeza aho harimo habera imirwano noneho hariya hagasigara ingabo nkeya. Igihe batekereza batyo bakavuga bati hariya hasigaye bake
tubateye twabatsinda. Ibyo rero ibyo bintu bibiri nibyo ntekereza bishobora kubibatera kuba barazanye abacanshuro bashya kugira ngo mwarabumvise bazanye n'indege ya Ethiopian Airlines kandi hari n'ingabo z'abarundi ziheruka kwambuka twarabivuze ingabo z'abarundi batayo nzima yambutse aciye yambutse ushobora gusanga bamwe baraje n'abarageze hariya babona umubare wabo wiyongereye bakavuga bati reka noneho dutere. Noneho uribuka ko mu bihe byashize twavuze imirwano yagiye ibera ibice bya Muheto, ibice bya Kibugu, ibice bya Kibira, ibice bya Gahira, ibice bya Tambi, twari tuvuga imirwano ndetse n'umunsi bishoboka kuba hari yabaye mu bice bya Gisuma, ibice bya Gatare, ibice bya Rukopfu, Kabiro n'ahandi za Kibabi. Hari imirwano iheruka ya vuba za Rumbishi. Noneho hari igihe bavuga bati bashobora kuba ingabo zabo nyinshi bazerekeje harimo habera imirwano aha hagasigara bake bo kurinda. Noneho bakavuga bati buriya tubateye twabatsinda reka tubatere. Izo mpamvu zombi ko arizo zabatera kuba batangiye kurasa ku birindiro bya ARCM 23. Urakoze cyane, reka tujye ku yindi ngingo. Hari umugabo wari umaze kuba igihangange cyangwa se ikimenwa bose kubera ko ibiganiro byose bijyanye n'ibigarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niwe wabaga ari intumwa nkuru, ari we witwa Serge Chibangu. Uyu nguyu yamaze kwirukanwa ndetse aza gusimbuzwa n'uwitwa Sumbu Sita Mambo. Urabibona ute kwirukanwa rya Chibangu? Ese hari aho rihuriye n'ibiganiro bya rwishwa bya M23 byagiye bizamo kidobya ndetse Kinshasa ikavuga ko ikabyigarama ndetse bikavuga ko yagiye inirukana aba barabijyanwemo ndetse uyu nguyu nawe akaba bakurikiye? Yemerera mbanze mvuge ko uyu mugabo ahubwo yatsinze kwirukana arigenda namwirukanye kera. Yego, ushingiye ko ndasubira inyuma mu mateka ye. Yego, uribuka bari Nairobi wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Yego, yigeze kubarakarira cyane. Bari batumiye imitwe irwanya leta ndetse na M23 yari irimo ntabwo yikuyemo, baje kwikuramo bavuga ngo yateye kandi aribo bayiteye. Ubwo irigendera hasigara iriya mitwe yindi irimo iri ikorana na leta. Yego, bari abantu bari hariya bose hari amafaranga bari bagenewe abatunga muri biriya bihe. Nako twakwita niba ari agahimbaza musiki, niba ari iki gusimbura mu byizi mu zindi ndimi z'amahanga bakita per diem. Urazi ko amafaranga bari abantu yarariwe. Yego, kandi aribwa uyu niwe wari ubikuriye. Zitukwamo nkuru rero. Yego, kiriya cyari gihagije jewe nashobora kumuhanika yaba ari byo wari umukuriye. Ibi rero hamwe n'ibindi ndabiya bya Kinshasa bambe by'Ikampala. Ko yandi by'Ikampala bishobora kuba na leta yarabananije. Yego, ariko umugabo ubona ko yakoragamo amakosa menshi. Kurya amafaranga ari gutunga abantu Nairobi. Bazanakuramo ikibasubiza iwabo. Yego, navugaga ibi ngibi urabona ko ni ibintu byatuma yirukanwa agahagarikwa agasimbuzwa undi. Amafaranga ari gutunga umuntu uri Nairobi yazataha Kongo kugeza ubwo ashobora kubura na tike imusubiza iwabo kandi amafaranga yarasohotse yaratanzwe. Ni ikintu gikomeye. Njye nibanze kuri icyo kuko aricyo kuzi gikomeye cyane cyangwa cyarabaye mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Yego, kwirukana uyu muntu nk'uyu ubitse amabanga menshi, kuko amabanga yose tujya tuvuga agaragaza cyangwa yajya hanze akaba igisebo kuri Kinshasa nubwo n'ubundi isanzwe imenyereye guseba, ariko se si ikosa cyangwa ntibyatuma azashyira hanze rimwe amabanga bikarangira Kongo none igiye ku karubanda? Reka ni kubitega amaso. Hari igihe yenda biraterwa nuko bamufata, hari igihe yava kuri uyu mwanya yenda bamushyira ku wundi. Yego, birashoboka, ariko baramutse batamushyizeho twabonye ko biviramo benshi
kurakara. Yego. Cyangwa afatana nk'urugero guriya wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya IDPS Kabuya. Tutagiye no kuri Kabuya, reba noza wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura Apala avuga ati n'akazi nakoreye igihugu niho nahagarariye igihugu neza, ntabwo nakwiye kuva ku minisitiri ngo mbunde umwanya ukomeye aho ari umusenateri usanzwe nk'abandi. Ntabwo ari uriya gusa, ndetse na Corneille Nangaa we ugira ngo byagenze bite n'abandi bagenda bamuvaho nuko bigenda. Uriya waje wundi umusore witwa niba ari Abdul Razak Body, buriya nawe byavuyeyo kuko yiyamamaje mu basenateri bamufungira amayira, bamusinyira amayira ntiyatambuka. Biravuga uyu Chibangu ari mu iperereza, urwego rushinzwe iperereza rwatangiye kumukurikirana ngo haba hari amajwi yashize hanze avuga nabi cyangwa se aharabika Kisekedi. Ntabwo ayo majwi ndayumva, ariko ayo majwi aba yaragiye hanze byaba ari ibintu bije byongera. Yego. No ku bindi yabarwagaho noneho bakaba bamufatira iki cyemezo. Urumva rero niba yaramuvuze nabi byo cyangwa kugera kure nta mwanya twavugaga wundi ntawe bamushyiramo, birumvikana. Ubu rero icyo bihatse ushobora kumusanga agiye mu barwanya Kisekedi. Yego. Ushobora kumusanga agiye mu bamurwanya cyangwa agafungwa nabyo birashoboka, cyane no kwicwa kuko nabonye hari n'abicwa, cyangwa agatoroka bayigereye nko muri AFC M23, cyangwa yagiye mu yindi mitwe yindi, dore ko hari indi mitwe myinshi. Yego. Nabyo birashoboka. Ntabwo yagumana n'abantu bamumerera nabi, bamukurikirana bashaka birumvikana yahunga kubwo gukiza amagara ye. Noneho reka turebe ku myigaragambyo iri mu mujyi wa Goma. Mu myigaragambyo rero mu mujyi wa Goma ntabwo byoroshye. Mu by'ukuri hari byinshi bituma barigaragambya kubera umutekano muke, barigaragambya kubera gusahurwa no kwamburwa, barigaragambya kubera bamwe kwicwa. Yego. Kandi ibi ngibi byo kwigaragambya nta kindi kibatera nuko wa wundi wakabarengeye niwe barenganya. Kugira ngo wabonye hari video y'umusirikare wa Kongo. Yego. Ejo yiriwe yerekanywa kuri za social media. Yego. Bigaragaza abasirikare babiri bagiye ahantu mu iduka barimo twaje imbunda, barimo basahura, bari kumwe n'umusivile, ahubwo aho umusirikare aho umusivile yari yambaye sivile ariko ari umusirikare, undi yari yambaye imbunda afite igikapu. Yego. Barimo bashyiramo ibintu byo mu iduka, kamera zirabafata bareba ibyo bigira, aho binjira, uko basohoka, uko bagaruka, bareba hanze, ibi byose. Murabona rero nka biriya ni nk'akantu kamwe kaba kagaragaye. Yego. Byirirwa biba Abanyegoma bararenganye ku buryo bigeze kure. Yego. Harimo igihe bigeze kohereza amajwi baravuga bati AFC M23, Corneille Nangaa na General Makenga muze mutubohore, n'umukinga muzasanga tutakiriho. Birumvikana. Iyo umuntu avuze amagambo nk'ayo ngayo ni ukuvuga abageze ahantu habi pe. Goma rero igeze ahantu habi, harabumvise abaturage bataka tugiye kuzarwara n'imitima, bise bapfuye, umuntu bakamurasa bamwambura amafaranga, ni byinshi. Rero za sosiyete sivile rero hariya zavuze biti nta kazi tugomba kwigaragambya. MONUSCO imaze imyaka n'imyaka hano, yaje gucunga amahoro, nta mahoro dufite kandi irahari babireba byose, nta kibikoraho. Twigaragambye basubire iwabo, bagende
kandi na ziriya ngabo za Kenya nazo ntabwo tuzishaka ziriya zaje. Rero imyigaragambyo ikaba iriho itegurwa mu minsi yashize. Wabonye ukuntu baheruka kwigaragambya hapfuye abantu bari mu kiriyo, yego, bafunga umuhanda n'amabuye kuko n'igare ntiryatambukaga. Hari bubatse urukuta rw'amabuye rwose, amabuye hariya y'amakoro, hariya y'ibirunga, umuhanda ku buryo uretse umuntu wanyura ku ruhande, nabwo anyuze ku ruhande nta kinyabiziga, nta gare ryashoboraga gutambuka mu muhanda umeze kuriya. Iyi myigaragambyo iramara iki ko MONUSCO ari noneho leta ya Kinshasa yivugiye ngo ihagume mu gihe yagagombye kurangirana n'uyu mwaka? Imyigaragambyo rero turaza kwitega amaso. Habaye imyigaragambyo nk'iriya, kibabaje, hari igihe itwara ubuzima bw'abantu benshi. Biraba na MONUSCO nubwo bayigaragambiriza ngo igende, ndabona nta kugenda kwayo, ntabwo izagenda. Byumvikana. Impamvu mbona itazagenda ni iyi ngiyi, ni uko burya umuntu wabwiye Tshisekedi ko agiye kumufasha kurwana, yego, biba byarangiye ntaho ajya. ngira ngo biriya barabibonye, ingabo z'u Burundi ziracyariyo, kandi bazanye n'ingabo zaje mu butumwa bwa EAC. Yego, abandi basubiyeyo, Uganda yasubiyeyo, Sudani y'Amajyepfo yasubiyeyo, Kenya yasubiyeyo, Tanzania yo yari yanze kubohereza, u Rwanda rwo bari barwangiye. yego, ikindi gihugu cyari cyaje n'u Burundi, ariko abarundi kuko bafatanije n'abakongomani bakagambanira M23. ubwo Kongo y'ababwisi ntimugire aho mujya, ndetse ahubwo bakomeza no kurushaho kongera ingabo zabo, haza abandi benshi. birumvikana. Ibi rero aho biganisha, ruraza kubura gica uri uzarusha undi imbaraga n'uzamutsimbura. Abaturage bariya niba barambiwe kuko bakaba biyemeje, baramutse ari abantu biyemeje bagiye kurwana. Yego, twabona nk'ibyo twagiye tubona mu bihugu nka za Sudani. yego, ya ruguru, Sudani, aho bigaragambyaga bagakuraho ubutegetsi. cyangwa hano Igoma muri Kenya bigaragambije byinshi bigahinduka. Byinshi byarahindutse, ariko byaratuje, bagera barumvikana. Ariko ahandi byarakorwaga bikarangira n'ubutegetsi buhari buvuyeho. Yego, rero nicyo mbona ko abaturage bagize imbaraga bakigaragambya kuko byanyabyo, dushobora kubona leta ya Kinshasa yivana muri Goma ivanwemo n'abaturage. yego, bagize intege nke, kandi nabwo bagira intege nke, bagira imbaraga, ikizabaho cyo iriya myigaragambyo niyo ikomeje bazahatakariza, hari abazapfa, baba abasirikare cyangwa abapolisi cyangwa abasivile bigaragambya. ngira ngo twarabibonye nko muri iriya myigaragambyo y'ubushize, hari umukomanda wayiguyemo. yego, ayigoma abaturage yaragiye guhosha imyigaragambyo, barakaye baramukubita amabuye bamutsinda aho ngaho. ndetse nyuma baje no kurasa abandi basivile nabo bagwa aho ngaho muri iyo myigaragambyo. uriya myigaragambyo ishobora gutwara ubuzima bw'abantu, ariko kugira ngo izagire ikihindura cyo, sinzi, ntabwo byoroshye, kuko ntabwo imbaraga z'abaturage bo muri Goma arizo zonyine ziza. kuko iyo urebye Goma uyu munsi ituye abasirikare nibo benshi. yego, ngira ngo no mu minsi ishize kugira ngo biriya bintu birangire, iriya myigaragambyo irangire, kuko abasirikare ari benshi, hafi y'indegeya nka zingahe bashyiragaho umusirikare n'imbunda n'amasasu n'ahandi. rero ukajya kujya ahabera imyigaragambyo, umusirikare akamusubizayo. n'ubu byitezwe ko biba bitewe n'uko meya yabyamaganye. ariko ni kenshi twabonye babyamagana bikarenga bikaba. twari tumenyereye imyigaragambyo yabo iza ngo baramagana u Rwanda, bakaza hariya ku mipaka. ariko ubu niyo minsi iwabo n'imbere bamagana bo ubwabo hagati yabo.
kuvuga rero abaturage batangiye gusobanukirwa ubatera ikibazo batangiye kumumenya. Kera babishwaga ko ari u Rwanda, babishwaga ko ari u Rwanda, none ubu bitangiye kugaragara ko cya kibazo ni muri Kongo, ni umukongomani ugitera undi mukongomani. Yego, niyo mpamvu rero bariya abaturage bigaragambya. Ikiza kuvamo rero ni ukubitega amaso tukareba uzarusha undi imbaraga, ari uwigaragambya, ari umurwanya se, uzarebe turebe uko bimera. Ariko ikigaragara Kongo aho igeze rwose ibintu byari bikwiye guhinduka. Ndakubwiza ukuri Mushakamba, uzi kugira ngo umusirikare wo muri SADC wo muri Afurika y'Epfo, wo muri Malawi, harya ikindi gihugu ni ikihera, ni Tanzania n'Uburundi, aze kukubaza ibyangombwa igoma uri umunyekongo, ibyangombwa bibazwe n'umusirikare wo mu Burundi, aho akabimubarije kugira ngo umunyamahanga kubaza ibyangombwa mu gihugu cyawe, aho yakabaye ariwe ugaragaza ibyangombwa. Mbona ari ibintu bibi bikwiriye guhinduka pe, kandi ibintu bigeze habi cyane birahinduka byanze bikunze. Birumvikana. Reka nk'uko wari ubivuze ati abanyamahanga, biravugwa ko byo muri bano banyamahanga bo muri Afurika y'Epfo bagomba kuza bo muri SADC, ingengo y'imari yaba yabaye yanga ku buryo bishobora kuba ibibazo bafite bitazatuma basohoza ubutumwa nubwo bwabananiye. Ntabwo byari biteganyijwe ari gusohoza ubutumwa gusa, ahubwo baravugaga bati twongere n'umubare w'ingabo. Ubwo rero mu minsi ishize nibwo vuba aha ngaha, ari kugira ngo ni ejo cyangwa ejo bundi, yego, inteko ishinga amategeko yari yateranye iza kubaza ushinzwe ibikorwa by'igisirikare cya Afurika y'Epfo muri Kongo, ushinzwe operasiyo ni ukuvuga ibikorwa bihuriye operasiyo conjointe, yego, joint operations. Iza kumubaza ni uwitwa Lieutenant General Sifiwe Lucky Sangweni, yego, inteko ishinga amategeko iza kumubaza igiteganywa bizagenda bite. Aza kuvuga ko arihamiriza ati ntabwo ingabo zacu zizongerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko twabuze budget, ni ukuvuga babuze ingengo y'imari yo kubatunga no kubaha ibikoresho bikwiriye. Bityo rero ibi ngibi ngira ngo iyo ugiye kubireba usanga hazaguma bariya bahari, ntabwo bazigera bongerwa, kandi mu by'ukuri bariya bahari barananiwe. Aba nabo bivugwa ko babayeho nabi, babayeho nabi. Singiye no kubivuga ntamu uri urwanya ubutegetsi ni Afurika y'Epfo, ngira ngo uramwibuka. Yego, Julius Malema ndakeka. Malema, yego. Malema niwe wivugiye ati ingabo rimwe bakubise 23 y'abakubise, yaravuze ati Afurika y'Epfo nta gisirikare igira, nta nubwo bariya nabarindisha amashu yanjye. Yego, ati sinabarindisha umurimo w'amashu. Ikigaragara rero nubwo yakabije mu mvugo ati sinabarindisha umurimo w'amashu, niba abantu barinda igihugu, ubwo umurimo w'amashu kujya kubarindisha umurimo w'amashu abo basuzuguye, birumvikana, birabasuzuguye cyane. Ariko ikigaragara barananiwe, kandi iyo bigeze aha ngaha mu by'ukuri byamara nabibonye n'ingabo zabo zari Mozambique bazikuyeyo barazicyura. Yego, kandi bavugaga impamvu nk'izi ngizi, none niba bakivuga impamvu za mpamvu bakaba bakizivuga kuri aba ngaba bake bari bariya, bigaragara ko bananiwe. Imbere mu gihugu iwabo ntabwo babivugaho rumwe. N'abasirikare ngira ngo wigeze kubona umusirikare wabo wigeze arivuga ko abasirikare babo barimo bicwa, ngira ngo uramwibuka. Rero cyo bigaragara barananiwe, yego, barambiwe intambara. Ikigaragara ni uko burya habaho kwishyiramo akanyabugabo, umuntu akihagararaho, naho ubundi aho bageze hahandi bagatashye pe. Ariko ngo bari biteze ingengo y'imari mu birombe bya Rubaya, maze mu 23 ibakura amata ku munwa. Ntabwo ari Rubaya gusa,
bari biteze henshi hariho na Somekivu epfiriya hariya hegeraga za Kibirizi na Nyanzare noneho bari biteze ariko ibyo byose byabaciye intege ibyo bashakaga gukuramo byarananiwe byaranze byarabananiye n'ubu ngubu imirwano wumva muri Masisi muri turiya duce twa Kaniro Rukofu Gatare Gisuma Nema hariya bita mu Bufaransa hariya kwa Nyesi yego imirwano uzumva za Kibabi Kinigi Karongi yego iyo mirwano yose nta kindi igambiriye twisubize Rubaya rero Rubaya yabaye Rubaya buriya benshi bakuwe amata ku munwa niyo mpamvu biyahura bararwanye ejo bahagarutse bavuze ko babyinshi byagenze bite kumva bongeye ngeze muri minsi bongeye birashoboka rero harabarya kuko harabagaburiraga yego harabagaburiraga habahaga imbaraga zidasanzwe bakuragamo amafaranga adasanzwe iyo bavuze abarundi bo bariyahura abarundi ngira ngo wigeze kubona na moto zari zishoreranye zirenga nka 300 zitwaye imifuka yego ziriya mu gice kimwe cyari cy'abarundi ariko ngira ngo baje gushwana uwitwa Seninga ashobora kuba yarabibye bimwe akabitwara nibyo rero nibyo Rubaya byarabariye byarabahombeje byabaciye intege n'uyu munsi niyo mpamvu bahora bahonda agatoki bavuga bati dutere Rubaya tugarure yego baragerageje byarabananiye rero ingingo y'intara kenshi bari bayiteze aho ngaho ariko byaranze rero Kisekedi nakababwira ati murambwira iki barabambuye Rubaya yego Rubaya ngira ngo hari igihe byarateye reka dusoreze ahangaha ntushimire ku makuru twasangiye tugeze ku bakunzi bacu yaba b'Umuco Wacu TV ndetse n'aba radio televiziyo n'uru ya Mashariki tubashimira ko badahwema kubana natwe kandi natwe tubabwira ko tuzabatenguha ku makuru y'ukuri kandi asesenguye neza. Urakoze cyane Mushakamba abakunzi bacu baba ba radio televiziyo n'uru ya Mashariki baba ab'Umuco Wacu TV turabashimiye kudukurikira kandi turabasaba bakomeze bakande kuri subscribe ikandwaho rimwe gusa iyo wongeye gukandaho ubusohotsemo turabashimiye cyane tubibutse ko aya makuru ari buce bombi haya kuri radio televiziyo n'uru ya Mashariki haba no ku Muco Wacu TV aya makuru barayasanga murakoze mwirirwe kandi umunsi mwiza.